izina ryanjye ni Nomugabo Samuel, mu rugo ni mu Rwanda, mu karere ka Nyaruguru, mu prefecture ya Nyaruguru, intara y'Amajyepfo, nkaba ndi umusirikare w'u Rwanda RDF. nk'uko twabibagejeho rero mu minsi mike yashize abasore bagera kuri 6 berekanwe n'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo bavuga ko bafatiye mu mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo bamaze kugezwa i Kinshasa aho bamaze kugezwa imbere y'urukiko. Nk'uko babura rero bambaye imyenda y'imfungwa y'amabara atandukanye umutuku, ubururu, umuhondo, bakaba bamaze kugezwa imbere y'urukiko ngo basobanure uburyo abasirikare b'u Rwanda RDF bageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo bari bagiye gukora. Nk'uko tugiye kwibagezaho tugiye kugaruka kuri izi video zikomeje kugenda zicaracara ubundi tuzisesengure. Bavuze bati umwe mu ngabo z'u Rwanda akaba yarafatiwe muri M23 akaba yerekanwe kuri uyu wa gatandatu n'ingabo z'i Kinshasa. Yafunzwe rero ari kumwe n'abandi 5 bagenzi be bakaba barafatiwe muri Uvira ndetse na Fizi. Reka twumve ibyo uyu musore yatangaje ubwo yarari i Kinshasa. Pour le compte du M23. Celui-là, un sujet rwandais recruté au Rwanda pour le compte du M23. De quelle province, de quel district, de quel... Sifa Denis. Sa mère s'appelle Sifa Denis. Son père s'appelle Mugabo Rob. Ayo ni amazina yari kwivuga. Umusore ngo ni uwo muri Karongi, ngira ngo murabona ko uwambaye masike ari we musemuzi hano utabasha no kuvuga Ikinyarwanda neza. Il a été suivi, il fait quoi chez les M23? Tayari ngo barabeshye ngo baje kubaha akazi. Ni gute ingabo z'u Rwanda zijya kurwana muri Kongo bazibeshye ngo baje kubaha akazi kandi ngo bari ingabo z'u Rwanda nk'uko bari kubyivugira abagabo? Ngira ngo murabyumva ni babashumba. Reka ze wiyumvire ngo barabeshye ngo baje kubaha akazi none ngo bafatiwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri M23, akavuga ko bari ingabo z'u Rwanda. Uyu musore rero ngira ngo mwiyumviye ibyo atangaje, we biramunaniye kubeshya. Mama Chantal ni nani? Il est de quel territoire? Pale Masisi. Et il a été recruté où? Za filime zabo za Hollywood ngira ngo mubona ko zikomeje. Uyu we ari kuvuga ko turuka za Masisi, ari kuvuga uburyo ngo yagiye mu myitozo ya gisirikare ubundi akisanga yaje kurwana muri M23. Reka tuve kuri video wundi tujye kuri iyi yindi noneho y'undi musore we uvuga ko ari RDF ndetse akavuga ngo na battalion aturukamo. Reka tumwumve. Nawe uyu we ngo ni umusirikare wa RDF ugiye kubwira abi Kinshasa ngo ibya RDF. Reka tumwiyumvire. Bamuhe microphone ubundi avuge. Vuga wa musore we, vuga. Fata mikoro uvuge. Turi Kinshasa, wowe uri ingabo y'u Rwanda, vuga ibyo wabonye uko ibintu byose byifashe. Izina ryanjye ni Nomugabo Samuel, mu rugo ni mu Rwanda. Mu rugo ni mu Rwanda,
Perezida wa Rwanda. Akarere ka Nyaruguru. Prefecture ya Nyaruguru. Intara y'Amajyepfo. umusemuzi ntabwo azi intara icyo bisobanuye. Umusemuzi abanje kubaza. Yitwa Musoni Tadeo. Son père c'est Musoni Tadeo. Tadeo. Son père c'est Musoni Tadeo. Mama yitwa Mugirase Philomene. Sa mère c'est Muzira Philomene. Mugirase Philomene. Muzirase Philomene. Aba ndi umusirikare w'u Rwanda. RDF. Parce que vous comprenez qu'il faisait partie de la... Disi umwana yibagiye ibyo bamubwiye. Abambarirwa muri Kotini Battalion. Muri Bikamba. Ariko disi aza kongereza. Azi kuvuga 14 battalion. Iri Nyangezi. Ngo yafatiwe muri Nyangezi. Se wanjye amwita Major Ntagambwa Peter Claver. Major Ntagambwa Claver, celui le commandant de l'unité du Niger. Je suis très satisfait. C'est un militaire de l'armée rwandaise. Il a saisi son bataillon. Et ce bataillon est déployé à Nyangezi. ngira ngo nk'uko mubyumviye rero umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC akaba yivugiye ati uyu ni umusirikare w'u Rwanda yaje n'ubundi afatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyangezi. Ngira ngo rero nk'uko mubyumviye izi ni video zikomeje kugenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bakomeje kwibaza bati izi filime zimeze nk'iza Hollywood za Njike Kayiko zizarangira zite, bazarangiza uru rugamba kubera ibinyoma? Reka dukomeze tugende tubageza amakuru nyine yandi agiye atandukanye, twagira ngo tubagezeho ibijyanye n'izi ngabo. Mukangiye kugaruka mbagezaho amakuru akomeye cyane ya operasiyo ikomeye cyane yakorewe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport, aho batamenye ikibakubise byagenze bite. Rero ngiye kugaruka mu kanya gato mbagezeho ibyabereye kuri Melchior Ndadaye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane natwe.